Evet, depremin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar köyündeyiz. Şu an arkamda gördüğünüz enkazın altında Muhammed, Fatma, Defne, Hasret ve baba reis Forat bu enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Acılı anne Nebahat Forat ise bu enkazın üzerinde durarak ağıtlar yakıyor. Buraya sığınmışlardır hepsi. Kaçmaya gidiyor. Eşim de ta şeye Ravzası tam orasını şey. 4 yaşında. Evet, çabuk gelsene baksana bu toprak hepsi çocukların üstüne düştüler. Hepsi onlar üstüne düştüler bu topraklar. Roba ne ki roba? Yani o evki mecelik dراي خستن میکم رازاب زاریم شاب خاکم نبینی دوای ها ده خادی بدید اصلا بدوید نانا بدوید خاکم نیدیده کشکم نکش کش پخلا میکیم در رازاب بابسنی شنا پخلا میکی بابی خود رازاب یکش که سهم کنایی دیده تنی بخوای بخدا مجلک دراي خستن دیمالی اصلا بابو گرینی دی من نکو از حالی ها رایم هات میدی من نکو نکو بین زاری خواه خلاص که اما ما بخوای چو زارونه میکی منه همین منه اما ما بخوای بخدا یوردی ده چوال بهنه چوال بیوردی ده چو کشکی میوردی ده نه خواستم لابی نه بنام مرا مالی چی کنه با عجم است بخوای ما بخدا از ماما از باباش یورد استانبول نه 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 از باباش نه 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 از باباش دامشنم کوشم ما والا دایکام من پسیکولوژیم bozulmuş bu aslında hem kendime psikolojim bozulmuş bu ben دایکام من مسخاتی دایکا خه aslında جمله مرا مال کی چی که زاری من بنامه بازاری خورم بلا وانی مرا چی که بلا دستی مال مرا چی که زاری بینه منامه بازاری خورونی من نه بباش میکی مشون مالا مخیاب بازاری من بدنه باش از این باشکن بیشکام چو کوشم والا سنگیم والا بدنم والا کچی کشکام بیشکوی باشه دای